wakubanga kibumba kanyuma ne kushita wakubanga kibumba kanyuma ne kushituseku twabaseka omuntu ubanga koje ubanga kubibaka ubanga kisana ubanga olupanda upata tuma tumagese ushite kangana ya ndonda ya baba kishamda kutoke kangana ni kisha ndonda batatu mujindeli kibulu n'ibiki lwangondo mwanda ulimwe n'ibiki lwangondo mwanda tokubala mukanda wa Yesu maana wakati apostoli wa Yesu Kristo kunyima kwa kipaka ya mwimbe akatundisha Eklesia hata kuna watu wako kubaka kumulishima bakita kujiji zanzani mwabe kukubala watu kumweza kupanda kiswabani pata kiswabani kwa bati uli mwa kubala kama zanzani mwabe Petero uli mwingi kama zanzani mwabe ayilela jina jani ayilela wali wa mtu wezekele mwekelesia ukubandika kujiji zanzani mchineno cha Yuda kana nzambi kwamba ni Petro huyo wezekana ni wezekana ya nzambi ya kundi na programu ya itoni mchineno cha Yuda ukaje hapo ayikutaka basa kubana bazambi kwa kutengeneza jina la Yesu takifa kuni ni kwenda ya nzambi wa kuyekusanya Mungu wao wala atabanshi uko yoka muteke tanana bijimu mwana ki aile yao jinga matumaki amen kabali ka kupada jingu kuisha bilu kana kama ni zaburi kapete pete no duka ngazani kideshe uni wewe ndio mwanza mtoni kumuda apostoli mungati kwa apostoli kipindi babiki babu Yesu musomana ko para pampada wezana mtimo azana kanywa tukale apostolo uwo chile cha baba muluki bufalumwa muji Yesu tutakanende mama yako umusana kwenda ukui wali muzili wako kwa yazani kumende Yuda mungi usufulo baba mali baba mwamba ni muntu muoneke muntu mbi ujika yuko manda kubukelele kwa nzambi to tendele wale wote kule liste wa bantu baki ulo vyo hamali chana ula mshoni baki bantu wote wanaeleza mungu ya kibama bantu baki bantu chana mukashini kisombe muntu chana mukashini kukachichi muntu chana shide mbele muntu chana lakini wewe mwanza mito muntu mutakuja mtu kwa kufina usawule muntu chana kwa wewe mwanza mito muntu mwibuleka chitani kwa wewe mwanza mito mabu yeye mkeye ashani kwa mungu nikapata belule bakuti ma liste mune wa bantu bali numu sabu upende no ubiyende mukachimwa bantu bali mudo wa baba ndula na ndio wao kutaka kusema kwa kendo maji kujatu ni sababu ni jambo na kile Yesu ndiye yekusana maya umwabale wewe jinguye shirika tunanya Petro aje ubangu Yesu ikakuwa na msako kwa apostoli wa Filipi Petro mkora wa bijiji yao Toni Yesu uvumu tangira kubesha kanisa wa ash yeye kubesha Yesu kanisa wa shigomunda wa Yesu hajui wendeni Yesu tapo au pole ushirani na posto mbovu uvuji majuzi Yesu zakaru Petro mshana tangire Petro mtandao kwa Mungu wa Yesu kumani ejeshi mwezo Mungu ukilifika ngakana ukimwotele kala kileshi chapete leo wakule profondeur wa Yesu kitu Yesu ubenze kishi ubenze milani machato bana sababu karibu ni mjibu mlonda wa watu kukuya belemishile bila kuwa kushare bakaji manga samani ba Yesu karibu kwa mtu uliwe kama ya
ule utaenda Musa ukei mukishimpisha to mema kimpisha to mema Yesu tako mkono ukei kimako wewe ndio ingine wewe hapa chini mimi ndio kile nyama ndio pamanda Yesu go tako unikikima kwa sababu kwa bosko tende tuende kama ya kwa ule Petero wakati Yesu kulikuwa hapo ufunuo hapo ndio kile nyama na shida ya Petero katika mchezo Yesu towewa leo mbele za Mungu ya hapa sasa katika sasa Petero ukija mu ministeri ni mtu mmoja tu kwa Mungu ni yeye yao mtokulonga kwasi Yesu ni kama ndio mbele kuseka belisha ni hapi ya ndio baba tuishishana ya nani tuendelishe ni leo nungu mama mtu bamungi shida kita ngamuni bajua mani nende ukijimuni to bajua kwa ndio uki wewe mtu ni pesa kula press wa baadhi mo ukiwa kishia to bajua kwa ndio ukieni to kwa ndio wewe ukiona kwa tishi wewe mtu kwa fanya mjimwa kitu basi sana mara kajinwe le bandi nao ishada kitomoja le kutuku ujibie nunga mali meza hivi baposa nusu wa shatoko ona toto kulamba mali hivi wote ndio kwa le kishile pa ndio mko fanya Petero mshahidi kwa maana wako ni ndio wako ni mko fanya hapo wako ni ndio wewe ukikiliso mwana wa nzani ujishinganya hapa Kama Yesu kumunuka suki ya Yesu mana kuma mviko Yesu kumsa mviko Yesu ashika utahne Petero ayona wewe ukimbeleshwe kimuntu n'umwambile to kimuntu tatu wangu mulu ukole watatu kukwamira mwana kinangana akitu mwamaji mwamba wewe mwana wa ndani unishanga hapa ukiacha jini mpaka kueleza mwana jini mpaka kueleza apachi apachi jini mpaka kueleza jini mpaka kueleza tuachi par relation par témoignage au kidao église na shida ya Mungu na shida Petero ukajishije nenda ajirimo muito kwega apostolo bose basoko bagakine bagikanje munsi bikujya mpenda muntu wakumva apostolo wakumva wakashuka bendirude batukire kubande fameza wakwambe Yesu Petero wakalito bali baba bakashaba bana luka mama byandi kimwa kiba bana kuto tukimukinda kicheze kinututa wakamba mprofeti Noela uno akakwata lwe uno akapasha bidana uno akati msoso jisu mulubaji uno akatoka kuchucha makanani Yesu wangu kibisi mwana wa zazi kilimoni kibwena bwangu ukana zazi kama ni kujiisha ya kumpada ya Petero bantu binu mbuni muyama bisani 3000 personnes akafuulishi mwisho kupanda wa pesa nyinyi Petero wangu kutoka na zangu wa mbele bakani nisoma milioni babwele mshirika wangu basana tatu ula ajikapana kulomba kazi bo babane kakuna na acha kakuna ni moja kwa Petero kitu kinasi kitupe mungine ya Yesu kuka Petero awao ndio Mungu chapitre du livre de wa Esther pour 35 pour 39 pour 35 ndio bali Mungu Francis ndio bapwe Petero awao toujours bishop Lucas muteji wa mtu pakungu bunu mjikududa
mwende kwa mwende kuruda mkili mkole mwanzangu munda mwende mwana wakeshe usoka je mama yangu doka kafuto yani ndebele vai kwa bila peto ulo kwa bila bantu mshamishika wewe zama kuzana mule je mkwenda doka bashida doka mwisho kuchanga cha Petro ki mwene bwana baba tete mugeze ke ndambi mu yansambi yaje wakayitone muluda umusoko waluda mukila waluda ki mujye kwenza waluda pa Petro ukwatene umwanzi wansambi ubone mukole wansambi ndamwe amen ne pas parler à tout le monde sur référence quand on musangana utishe mutinu umulobela nzanza kama musangana welesha muntu confession n'ubikira kiritamu umuntu amemado aje kaba tukonda kwa kakayi to uyeze muntu utakana mu mwana mungu anamutamula kiniko nje to utekele sana kikana kama nikonika sekere wa Petro ukole mwanzani munda mwe amen kumwami mwanzani munda mwe ukanga ungwa yiki mwenza mzo mwekesikesi munda mwe ukanga kanto kusi maka ukole mwanzani umwene mwanzani udufika muluda usanga na nsoma kana ndio wale kitaje ayeya wanda haje kufika yeye kana ndio kwa wale wakati nini ya aja kufanya ndio baba kwa pesa ile bamuji ujuu kumwani kwa vile mane ndio ndio tukikitoa kututengeneza pesa aja kusanza ndio ufeshe pasero wendo wa muda alo mtawo ndani baungu kwa yego tuma melezo yako kula kwa ufeshe ndio ndio melezo ndio ngati mwe bana kwa kwa udusana kono wita paralysé tukolo tushale tukese dikena ya vumi muteketa na fanshi yumwana numwana mukule munne mwene makanga sanja dali ko munne mwene wamane toyezo kumpe cha wamane njisha safi kumule ya kele ngo wamu chino ko ba ndio chiko ayele shuka yesu kitu kukolesha shuka mdomo le kula kwenda shuka mdomo le kula kwenda basi mtu kwa kanisa mtu tuseme bashara batangene baona mtu kwa chapu mfumuruka amen ukola kubasha kuwile imana po ako swata kailangan kumesi kailangan kumesi ay ndio imana po tuleke kushika mujuka kikatije kati tupatakana kujikalisha mkese juka kujilongo le singanya juka jidongo le kula ngani shaki yani ambaye tuko le boss juka kujilongo le singanya kula utumaji ya kubwa ya watoite kumwano ndani nuna mpachukena makanzanga kusanga kima mukanda mungu machi maya mungu ni maya kwa kwa ndani tusikiliza kama tusikiliza shuka ilole dukana ilole dukana jia hii kwa nana ni jia mko pete pete uya pakizangu kumi kile kujimu kuna mpepe ndio mwimpe uye kumuleza kubanda shuhuda nitenzi skeleti mifupa ya toa haya kule ya bafu ya makele kaimishe tu bibonde kanibanda banda kisima
Mwamata mitolikushina numu mpolitiki tu ele kishite vya kiko fete kwa misipa ya hati misunya ya hati kukune nitutu sasa ya hati kele wenyeji misu miuma ya hati chinganya hapa ya juk ukidongo na chinganya hapa juk njija ukokashi jija itabushi jija mkono ukajina magana kibichi juk kidogo ndio china nyata kuna kipa kumkana mapendo wami wanzana wami Mungu hasi aina ya nini aina ya mwenye kuita kuja Mungu kadumwe nduka tu mwenye tena ukamata tu mwana kijimu kambi mwanda Mungu misami kwa kumba kwa cheko to wenda nuko kuna Mungu wa sabu yibo mutale kujibena na kuduma kujibena mana yedi wa nuko kana Mungu Mungu tu kwa cheko to wa tatu nuko kuna Mungu wa sabu na ya Mungu wa fish to tunaka tumko aile ya bash kadudu kutoka ita ba amena ujuko tute okajo kumujibora wakamunga na wende musanto ambele tesone disumira yikon bachena chiku chakonde bwa ya wi kitu kya nzambi ndio mlemana bande bende musuko bado mbaka kitu kya nzambi mukadikiri kya nzambi kwa wewe kimo kukaleki kijesu kwendele mwende mu programu nzambi kuteka kitu kwa nzambi amaleki kwa wewe Mungu bado kujizo kitu kweshi Mungu kuje sababu ndio kweli kwa Mungu bado basi Mungu ndio kitu kweshi katika mkondo wa Mungu amen ikengeni kitu kidogo weekend wewe kidogo dola kwa kitu kweshi kitu gani bado kweli mimi kitani kwa kweli kwa wewe bado kweli mshimani hiki ni kitu kidogo preparer ndio Vous profitez pour kula Mungu wa bebezi bele watu kwa sakune mujibaka jamuka mjibuchi mukashoku ndio kama yeye wa kukaema mwakenza mambo yale wa ana mambo yale wa Samuel ana hapo mjitumba mwangu udongane nikanyenge ni mwangu jiso chikajua ambapo wantanda bikulu wamani wewa Dembabaze todo mundo faz muito dinheiro nunca jeito chama muito dinheiro todo chama muito kunde bato kanyinga kini bwala muto kala bwala muto da anajitu kujale sanga pe amen muka kupita ile chaji ana batendele ndio shika ana ule nimukonenda nibayenda tukajile kutanto wote mahikimbe ilaba kapudre ilaba kazeni lone tusiki teke kamba wala wendo kakile kipo kende kuweka kato Andrea anjilo wako vie anjilo wako sheri anjilo wako ulwa mweze tulos kwa tulos utukuwenda mwida jibagende kitoko jibe yakita jibe jikwenda mu kutuka kabile ba auto jibe ya mwanyu nemu amen aile ya uduko kite presence kwa mwanzani uduko kite jida uko kite jibatuka na mwanzani kwa jimuku mbanyeze yuka ndio bali kwa pesa bakunda kuishi anumeza wakayuka baba kabisa wakayuka Lucas amen kaka compliqué ya mambo wanzangu kaka ndio nisema kitu cha kitu kwa mtu kesi kitu cha kupata na cha kuchanga to mama wakayuka Lucas mtu anasema hivi basi mbele ni secret yao secret mwingine confiance wewe ni kile kutinzana ita amen confiance ukikazana kuita mwenyewe mwezi kumukati haikumusana kwavu bamwamene tuwa mwuri muzuri kumusana leo tuwe kutiba mwanya kutiba katika kwa wako kutiba katika kweto
ukashikana mimi kwa sio nyama ndio confiance mu Mungu confiance da kama teka Mungu wake kushika kwa Petro kwenda au na chance wale mtu mtapesha shekeli Petro amekata ile shekeli ya kupesha kati ni swala ya kupesha kati ni moyo ya kupesha itupesha shikana itupesha karibu watoto kupita kuji ututangilize ni kwa nini ututangilize utimesha mbele utakaenda ndani ukiache ni kuzani unataka kile mtu kudoka kile mtoto utaenda ndani Mungu ndiye anaweza kukuji wewe tanto Mungu Mungu confiança e
ulipanga kwa kulala kika ndio mtamle kulala basi sisi chakula kwa maana mwabo wa ushio mkono mwaba kwa sanga ya Mungu mwabo wa Mungu wende kana tu Mungu kile kilekele tuko kuyeku Mungu yeku communication Mungu wewe kiba leo la kwa wewe mwabo kwa tena wa kushefu leo la kwa wewe tu leo le bia mwabo wewe kuikisha wewe wewe mwabo wewe unusama ile nzami mwabo wewe unizami kupelekea mwabo wewe unupenda baada mwabo wewe Como le da vida a que desde o mundo pode que desde o mundo pode que desde o mundo pode deixar kaji unai bila mradi bitu bitu binai ne tulishe kushi wa bibiji $10 mtu ambaye ndio tunga vingi yekelesho pesa ndani wanchi na shule kwa pesa na shule mtu mwenye mwenye kama kile mtu tunga vingi ndio mpepo lakini tukisha tu wakati wewe kile mtu anataka kuona ndani ama mamu mwishoane ni maana merci beaucoup Zambia French Zambia
direct encore. En direct.
consistoire n'umanukwela Même si tu sais que wokusosola bilonge yigende bikunga lonseleka bili mukanda wa pelise ruwambale ikalayi nupelise mambeni mapapa bwawu bonsoir tuzakane nitwikala tulindabolo lumiwu lwange eri ongolo wibisi lumiwu lwange eri ongondo w'omwana mukulu kalimondo w'omwana mukulu wakisimweki bumutukaji wakwibire mumukasi mwene okwamba ebitolo tugikolwa okwenza gwololeku mulumiwu lwange eri omuntu akisema ebwaki okuzanya omukibe consistoire pantayeni nazilongole mushindu wayeye kufida mapapa kwa mwami ebwaki okumanya okuzanyikene bene consistoire pantayabo badongolesa mushindu